Siyakunika. Sanibonani siyanamukela namuhla ntambama sizokhuluma ibhizinisi. Namuhla sikhuluma ngalikaMageba, ibhizinisi ephilisa umzimba, iphilisa nephakethe. Angihambi ngedwa ke, ngihamba nonkosikazi uSengithile Sikhodi and nomkhaya lana ufikile Masimula. Upalesa akasijoyinanga tonight. I didn't even manage to get hold of her. Yasesemsebenzini namuhla, so sizoba nofikile and then sishare le presentation namuhla ntambama. Uzongichazela ngama-product, ngizonivulela manje ngisherele umlando wenkampani esihlangane ngayo, sidlulele ema-productini, siye ngokuthi imali iyenziwa kanjani, sibize i-marketing plan kuleyo ndima la sixoxa khona ngokuthi imali iyenziwa kanjani, ungena kanjani, uhambe kanjani, ufike la ufisa ukuya khona. So witnessing your own growth is beautiful sight. Ukubheka uzibona ukhula ngempela isithombe esihle leso mawuyibhekile uzibona ukhula uya ngokudlondlobala. Ngiyawathanda lawo mazwi. Uforever ke usemazweni awu-160 emhlabeni jikelele njengoSADC. uSouthern Africa sineslogan sethu, isisho sethu esisho ukuthi siyithime eyodwa enephupho elilodwa enomgomo owodwa uforever owodwa. Sisebenza ngokubambisana, silekelelana ukuthi lona loye afinyelele ukuphila impilo yephupho lakhe ngokusizwa ibhizinisi laka Forever. Ngubani mina? nguRaymond Sikhodi. Ngihamba nonkosikazi uSengithile Sikhodi. We are sole managers ebhizinisini laka Forever ke, and sibusiswe ngengane ezine, amantombazana amathathu nomfana. Bengisebenza njengo-financial consultant before ngijoin uForever. So ngafunda izifundo ze-BCom degree nge-accounting and corporate governance kuya zemfundo zasesikolweni. Kodwa kufa ibhizinisi laka Forever akubalulekanga kangako ukuthi wafunda ziphi izifundo, wafikaphi. Okubalulekile ukuthi mawuthola uForever uyenzeni. Yiko lokho kubalulekile. Ithatha umuntu oyesikolweni, iyamukela nomuntu ongayanga esikolweni. Bonke abayenza ngokuyikhandla bagcina baphumelela, bafinyelela amaphupho, impilo yamaphupho wabo. So inhloso yethu ke yokujoyina bekuthi siziyenzele u-extra cash nyana u-3,000 ngoba besaqashiwe sisebenza, besizidingela just u-extra cash. So sajoyinela lokho. Basitshela ukuthi simeme bangana nezihlobo ekhaya ukuze beze bazolontsha ibhizinisi. Sadileya kancane ngoba besingayazi ukuthi i-presentation yini. Safundana namaphepha aze nesitoko sethu sokuqala, and then mase sine confidence nyana samema ke abantu bafika. Bathe kufika ke bathi hayi umsebenzi wenu ukusithula kuphela, thina sizoyenza konke. It was a big shock because samangala ukuthi waste isikhathi esingaka just kuzothula labantu. Sabathula ke bachazela abantu ama-guest wethu ke ukuthi i-product isebenza, ibhizinisi laka Forever yini, i-product isebenza kanjani, ibhizinisi lisebenza kanjani. Ekugcineni kwaleyo presentation ke sathayisa ama-product kandlula more than 3,000. Kwasimangaza kakhulu lokho ngoba besicabanga ukuthi kuzosithatha isikhashana eside nyana, maybe izinyanga before we can achieve i-extra income goal yethu. Kodwa sa-achieve umhlangano wethu okuqala esiwenzile simema bomakhelwane nabangane nezihlobo. So safuna ukwazi ukuthi yini enye engasiza kuyo le bhizinisi lenu yaka Forever. Sizwile mabapresenta bakhuluma ngamathuba yokuhamba umhlaba, so safuna ukwazi kabanzi ngayo le part yokutravela umhlaba. Kwathiwa hayi, ngenani kwa-manager, sebenzani fike kwa-manager, nizokunama-incentive leningawasebenzela ukuthi niwa-achieve anganisa phesheya mahhala. Sathi good shot. Sizwile ukuthi sibe abo-manager. Sagijima sakha ibhizinisi, sangena kwa-manager within 4 months. Masifika kwa-manager ke saqala ukusebenzela
ukuqualifya lamathuba okuhamba umhlaba ngenhlanhla ke saqala ukuachieve sesahamba umhlaba wonke ayilikho icontinent esingakaze sinyathele khona nonkosikazi ngenxa yale business and manje ke sesisebenzela ukuthi sakhe imali kwa-forever ke sitshale kwamanye amabhizinisi nawo azosenzela inzuzo asiholele mali kuya phambili ayikhona ukuthi agaye imali lamabhizinisi esiwayenzayo esaceleni iloko ngesingisi kubizwa ukuthi you are diversifying your investment portfolio shothi manje utshala izimali kumabhizinisi ahlukahlukene uthi njalo ube nokumukela kube ne-income engenayo ebuya emabhizinisini ahlukene semaqeleni iloko sithi usuka udiversify ama-investment wakho ibhizinisi lethu liyakuvuma lokho so why bengitshela konke lokho ukuthi sangena sisukaphi singenelani sa-achievani kungoba mawungena sifuna ukwazi ukuthi yini inhloso yakho yokungena kwa-forever ufuna ukuthi i-forever kusize utholeni or ulungise ini empilweni yakho so kungakho-ke kubaluleke ngendlela esimanga lokho kungakho bengimtshela lo mlando wethu ukuthi sisukaphi nalo forever besingenelani sesitholeni fika manje and okukhulu esikujoyinele le business ukunikeza impilo engconywana or create ilona the best experience for ingane zethu yiyo inhloso enkulu a big why kumele ube no why i-why yakho uye ubasi wakho ozokuyenza uyenza uforever kumnandi uyenza uforever noma ungasekumnandi ngoba usuka wazi ukuthi ilungisani empilweni yakho and uzobe uyazibona impilo zabantu zishintsha phambi kwamehlo wakho abantu bafulfilla ba-achieve izinto abazijoyinele le business impilo zabo zilunga baphila impilo yephupho labo nawe kulokho kuyakuqinisa nokukuthembisa ukuthi nami mangafundiseka ngayiyenza njengoba ngitshela labantu nami kuzofinyelela la khona ngikhona ukufezekisa wonke amaphupho wami ngizithola nami sengiphila impilo yephupho lami yiyo ke inhloso yokwakhiwa kwebhizinisi le-forever ukusiza abantu ukuthi baphile impilo yephupho labo so kungakho-ke sithi mawujoyina we want to know sifuna ukwazi ukuthi yini ebaluleke kakhulu empilweni yakho ofuna ukuthi uyilungise what matters most to you asibonise ke ibhizinisi laka-forever ukuthi lingakusiza ufike kanjani lapho and ibhizinisi elihle ukhona kulakha nomndeni wakho lana yithi namadodakazi wethu besihlonishwa ngokuthi sifinyelele isigaba sithizeni esibizwa u-soaring manager kule business laka-forever and then nokuthi si-achieve ne-incentive ekuthiwa forever to drive so lana sesiyabhiyoza-ke sicelebrate no-business partner bethu and labo business partner kuyenzeka ukuthi amadodakazi wethu futhi and basafunda kuma kuyimfundo zelona ze-tertiary balandela imfundo kuma profession ahlukene kodwa bayenza no forever as their part-time business so ukuhle lo ukuthi ibhizinisi leli ungalisebenzisa futhi ukuqeqesha abantwana kanti futhi kungaba i-plan B yabo ukuthi bakhona ukuzenzela u-side hustle obafakela imali eceleni while bayenza eminye imisebenzi lebayithandayo kuhle kunye kwa-forever esinakho and then akukhathalekile ukuthi na uwhy wakho ungakanani inhloso yakho yini ikhulu kangakanani incane kangakanani kungaba just imali kungaba ukuthi ufuna ukushayela imoto ezinhle imfundo yabantwana kuba nemizi emhlabeni jikelele or kuhamba umhlaba or just ukuhlonishwa urecognizwe ngokusebenza kokukhandla kwakho noma yini ungayithola ngebhizinisi laka-forever and uyayideserva iyakufanela ukuthi uyi-achieve leyo nto uyiphile leyo mpilo sonke sila emhlabeni ngoba uNkulunkulu unenhloso ngempilo zethu so ukuze ukuthi ube la kule presentation namuhla ntambama kusho khona ukuthi uJehova unokunhloso ngawo ukuthi nawe uphumelele ngalo le business so ukuze impilo ishintshe kumele utshintshe indlela yokucabanga siduduzela kakhulu ku-attend ama-meeting because akulungisa umqondo bakwethu
angeke ube into ehlukile kunabantu ospenda isikhathi esiningi nabo. Kuthiwa ngesingisi you are an average of 5 people spend the most time with. Bheka ukuthi labantu abakuzungezile uspend isikhathi sakho esiningi nabo abantu banjani, bacabanga kanjani, bayenza kanjani, ba-achieve ini. Mangathi awuyithanda impilo abayiphilayo ney'nkulumo zabo, badedele bahambe or hlehla kubona uthole abangani abasha abazokusiza ukuthi u-achieve lento ofuna ukuyi-achieve, abazokulekelela endleleni yakho yokuya emaphupheni wakho. Thola abantu abaphuphayo njengawe, thola abantu abaney'fiso ezinhle ngempilo zabo, and futhi abaseta imigomo ukuthi empilweni yami ngifuna lokhu nalokhu nalokhu nalokhu, and bakusebenzele nsuku zonke, bakhuluma ngemigomo abasebenza phezu kwayo, and futhi bakhuluma ngamaphupho wabo abasebenzela kuwafinyelela. And every day they are focused on what they want. Abanaso isikhathi sokucomplaina ngezinto abananganawo amandla okuzishintsha. Bafocuse kuzinto abanamandla okuzishintsha kuze impilo yabo ibe ngcono kuya phambili. So yibo abantu okumele sizisurrounde ngabo. Ubathola ngobuningi la ebhizinisini lethu. Ngokujoyina le business lethu ngempela into enkulu ozoyibona is the changing of your mindset, ukuthi ingqondo yakho, indlela yakho yokucabanga iyashintsha. Uba umuntu opositive empilweni, uba umuntu okhuluma ngamaphupho wakho. So le nkampani isungulwe umlisa obizwa uRexmond. So wandlula yena emhlabeni, wayicamba le business ngo-1978, shothi na 47 years ikhona. No headquarters yakhona esendaweni eseScottsdale eArizona eAmerica. So inkampani esiqalwa ama-Americans e-USA, uRexmond lona. Kodwa njengoba sendlule emhlabeni umntwana wakhe uGregmond, lo onaye esithombeni uye osaphethe manje. Inemasimu la ikhulisa khona inhlaba eDominican Republic naseDallas, Texas, ngoba iForever Living product isabalele emhlaba wonke and iyekhanda ama-product wayo amaningi ngenhlaba. So inhlaba le izitshalela yona ukuthi ze isikhulisele yona naturally and organically kulamazwe amabili eDominican Republic, eSouth America naseNorth America, e-USA, eDallas, Texas. Njengoba sengishilo ukuthi isabalelisa lama-product wayo 140 countries around the world, anazo ikweleti, and futhi it's privately owned. La ekhaya eAfrica ina 30 years ikhona, emhlabeni jikelele is 47 years, but la eAfrica ina 30 years ikhona. Bakwethu ibhizinisi lethu liyakhona ukukulekelela ukuthi ufinyelele ukuthi ekutheni uwazi injabulo yamampela ngoba unelisekile, nokuthi ke uphile emzimbeni ngokudla iproduct. And futhi ke ngebhizinisi lethu mawusiza abantu bayenza imali, kula uyenza imali kakhulu. So uyakhona ukuthi ufinyelele la khona ungaphila ujabulile, uphilile emzimbeni unemali. Ngithi mina mangikhuluma nabantu, wakhona ukuthola zonke izintathu zinje, ujabule ngempela ngoba unelisekile, ujabule kusuka ekujuleni kwenhliziyo yakho, and uphilile futhi emzimbeni, and uphethe nemali. Kimi konke lokho kwenza ukuthi ukusho ukuthi uziyenzele izulunyana lakho elincane lasemhlabeni. You have created your heaven on earth. Ujabulile, uphilile, uphethe nemali. Akusekho kunye ngaphinde uyokucela kuJehova. Ilento engiyithandayo ngale business, ilento engiyithandayo ngalomlisa noma sendlulile emhlabeni uRexmond, wasifundisa lokho ukuthi kuyayenzeka uziyenzele uzulu lwakho elincane lasemhlabeni. Abaphathi bayo manje uGregmond, uCEO wakhona, umphathi ingane yaka Rex, umsunguli, and then Aiden O'Hare, upresident ophethe njengamanje orana le kampani. Garen Breinholt yena uphethe ihlangothi lokuthengisa, lokudayisa kwama-product kanti zobuchwepheshe, sales and technology. Kanti izwekazi lase-Afrika lona lephethe uJean Baptiste Amichia. Kanti ngapha ku-SADC region la kulezwekazi lase-Afrika, amazwe anjengo-South Africa, Namibia, Swaziland, Lesotho, Botswana, Mozambique, Zimbabwe na-Angola aphethwe ile ntokazi lesimomondiya esibizwa ngoMamadiya Oni Dumela, uye ophethe la eSouthern Africa. Bakwethu yiyo kafushano umlando wekampani yakaForever. Mawungena
uzodla iproduct uphile emzimbeni uyidayisa uyenza imali uzakhele neteam usiza abanye nabo baphile emzimbeni bayenze nemali and ngokwenza njalo kunesinqephezelo onqephezela ngaso ngokuthi uyakha team ila imali eningi ezovela khona ngokwakha team so bakwethu ngaphandle kumosha isikhathi ke ngizodlulisela izintambu ngomlingani wami wanamuhla ntambama kule presentation umbiza umkhaya ufikile uyisupervisor ebhizinisini uzosichazela yena ngafushane ngama-product ambalwa esiwakhethile ayishiwo nje kuphela asimaningi uzoxoxa ngawo then sidlule sizonibonisa-ke ukuthi imali yenziwa kanjani. Mkhaya, are you ready? Unga-unmute lapho ubathathe-ke ubachazele ama-benefits we-product. Mute. Okay, number one, Kai. Sanibonani, angazi ngizwakala ngapha Mkhaya, sanibona? Uzwakala kahle kakhulu Mkhaya. Oh Mkhaya. Sanibonani ke, sanibonani emeetingini ku training or angazi ku presentation. Ngiyanibingelela egameni lenkosi yami Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Lokhulumayo ke uMamfikile. NgingwakwaMasimula isibongo sami. Ngiyabonga ke baba ukunginika leli thuba namhlanje ukuthi ngizokhona ukukhuluma ngeproduct namhlanje. Okay. Yo, dala ngagcina Mkhaya sengize ngikhuhlwe nokuthi kumele ngihambe kanjani. Okay, siyaqala ke bazalwane. Sizoqala ngealoe vera gel. Siqala ngealoe vera gel. I-aloe vera gel yethu yenziwe ngenhlaba. Le nhlaba igama layo iBarbadensis miller. Kusho ukuthi le nhlaba le eyenze le aloe le juice le inama protein wonke, inhlaba esezingeni eliphezulu kakhulu. So sizokhuluma ngalo. Abanye ke bazobuza ukuthi yenzani inhlaba le, isiza kuphi? Inhlaba yethu ke ihloliwe internationally i-Aloe Council okokuqala lokho, and then i-approve ngamaJuda. Ayeza ayiphasisa amaJuda and kanjalo ayizange izihlolwe ezilwaneni at all, ayizange izihlolwe ezilwaneni, and then iphinde futhi ama-Muslim ayiphasisile ke ayivumile ukuthi i-right, and then niyawazi ama-Muslim ukuthi awadli noma ngabe yini, awathathi noma ngabe yini nje. So but ke i-product yethu yase Forever baze bayimukela ama-Muslim ayivumile, and also ke ikhona nayo ke kusho ukuthi ke i-registered e-DSA, i-registered ishicilelwe khona, and also i-USDA ivumile ukuthi i-organic i-product yethu. Niyabona ukuthi amandla wayo angakanani uma ngabe umhlaba wonke uyivumile, and then yaze yashicilelwa emaphepheni wakhona ezweni umhlabeni wonke, and also kanjalo ne-USDA nayo ivumile ukuthi organic. Okay, sizoqala ke senze umsebenzi wayo ke ukuthi yona le inhlaba le yenzani i-aloe. I-aloe ke iyasiza ukuthi igeza ingaphakathi lethu nengaphandle. Kusho ukuthi igeza ngaphakathi nangaphandle, ngoba angeke uze ugeze isitsha ngaphandle ngaphakathi ungasigezanga. Okusho khona ukuthi awugezanga, once wageza ngaphandle angeke sisebenzele isitsha leso. So i-aloe yethu ke igeza ngaphakathi nangaphandle. Angazi ngisezwakala baba? Uyazwakala. Uyazwakala Mkhaya. Oh. Okay. I-aloe yethu ke isiza ukuthi igaye ukudla emzimbeni. Umzimba kumele ukuthi usigayele ukudla, but yona iyasiza ukuthi incedise ukuthi ukudla kugayeke kahle emzimbeni. Lokho kudla lokho ukuthi kugayeke kahle, inkinga ukuthi ukudla esikudlayo
lekho kudla esikudlayo ngisho nekwazi ukuthi khona sekuyajova kwenziwa kufakwa ama-chemicals ukuze kuvuthwe fast or ukuze ku-ready kuhlale kuvuthiwe. Okunye nje sesidivele sithela amanzi sesiyakudla asisakupheki nokukupheka. So lokho kudla lokho kuyasi-affecta because kunama-chemical athile la yenziwe ukuthi ukudla lokhu kusheshe kuvuthwe. So i-alu-ke iyasiza-ke lapho-ke ukuthi isincedise ukuthi lokho kudla lokho kugayeke. And kanjalo iyasiza futhi i-aloe vera gel ukuthi i-alu ivuse amasotsha womzimba. Amasotsha womzimba ayakhathala lawa a-natural lawa vele sidalwe nawo. Kahle kahle bekumele ukuthi ngabe iwona asebenzayo, but-ke manje bese yadisturbeka ngani ngokudla lokhu esikudlayo. Ngiyayithola. Iyasiza-ke futhi i-alu ukuthi uma ngabe uyazizwa ukuthi isisu sakho okay unama-ulcers and then isisu sakho siyaqumbelana, okay siyabopha, awuyi kahle ku-number 2, awukhona ukuthi uyoshaya kahle u-number 2. And then i-alu iyasiza-ke le-alu yethu ukuthi incedise ukuthi ukudla kugayeke kahle kuzokwazi ukuthi uma ngabe ngoba ngomthetho kumele ukuthi ukudla makubolile esiswini and then bese kuyaphuma same time ukuze kuzoqala okunye ku-fresh. So manje esiswini makuhleli isikhathi eside sekuzogcina kusenzela ama-ulcers. Uyayibona senakho siyazi ukuthi ngathi sinesilungulela manje nasisilungulela siyaqumbelana. So i-alu-ke iyanceda lapho, iyasiza, iyanceda futhi-ke ukuthi isuse remove amafutha because imithambo yethu kunama-cells akhona emzimbeni, kunabo ama-white cells nama-red cells. Angazi ngesizulu ukuthi ngama-white cells nama-red cells, but-ke ngamasotsha womzimba lawo. And then ayadisturbeka mangabe lokudla lokhu sekuhlele emzimbeni wethu kugcina sekwenze amafutha, and then emthanjeni ehambisa igazi, amathunjini adonsa ahambisa ukudla ukuthi kugayeke kahle, igcine sekustruggle ukuthi kusebenze ngenxa yokuyani, ngenxa yamafutha la esiwadlayo but engakhona ukuthi kuphume ukudla, kugcina sekwenza amafutha lawo kuvala imithambo yegazi yokuthi ipompe kahle igazi. And then lezo zinto lezo zogcina sezizenzelani, zisenzela nomdlavuza lo ababiza ukuthi cancer. Ugcina sewuzizwa ukuthi sewunomdlavuza and then ugcine sewufuhla ngothi le abayibiza nge-stroke bathi sewufuhla ngothi, and then ugcine inhliziyo isiba nenkinga manje ngoba ayisaphompi kahle, igazi alisafinyeleli kahle lihambe liye esibindini likhuphuke liye enhlizweni, alisakhona ukuthi lisirculate kahle emzimbeni wonke. So i-alu yethu-ke iyasinceda kakhulu kulokho. Ngiyabonga. Okay, sesingena-ke manje ku-Berrinetta. I-Berrinetta-ke yethu, i-Berrinetta i-alu ihlanganise nama-berries. Uma ihlanganiswe nama-berries kanjalo iyasiza-ke empilweni yethu, iyasisiza ukuthi uma ngabe une-problem emzimbeni wakho, umzimba wakho uma ngabe nje unenkinga wokusekulate kahle, and then yona iyafika ikhona ukuthi ikuncedise kumasotsha womzimba. And then iyakusiza futhi ukuthi uma ngabe umuntu wesifazane kuma-period pain, iyakwazi ukuthi incedise ama-periods lawo ukuthi lobo buhlungu lobo ohlale ubuzwa every day, kangangokuthi sithathe i-anyanisi ufake ebhakedeni uhlale phezu kwayo ukuze usizakale, kudonseke lobo buhlungu lokho. And ku-dangerous kangakanani-ke ukuhlala emanzini ngoba lawo manzi osekabila if kungenzeka i-mistake yokuthi awe usushile makanjalo. So u-Forever-ke usilethele na i-Berrinetta-ke iyasisiza-ke nakuma-period kanjalo, and also nakuwumbu if udlala uhlushwa isibeletho sakho sihlala sidlala sibuhlungu, and also abanye ba-struggle nokuthi bathole abantwana, and then uma usebenzisa i-Berrinetta-ke iyakwazi ukuthi ikline isibeletho kanjalo. And also if unama-operations waba ku-operation and then uthola ukuthi i-operation yakho ayipholanga ngaphakathi, ngaphandle ipholile kodwa ngaphakathi ayipholanga, uzwa ngani? Uzwa mangabe i-weather, mangabe isimo ngaphandle asikho kahle, and then uzwa ngayo ukuthi okay ngathi khona into ekuncwebayo
kusho khona ukuthi ayipholanga ngaphakathi i-operation yakho. So iyasiza ke nasenhlizweni, ukupompa kwenhliziyo izokusiza mawudla yona, iyakusiza ukuthi ipompa inhliziyo. Kanjalo futhi uma une low blood, and then ne-low blood ke iyasiza ukuthi ikhuphule igazi lakho libe ku-level ekahle. And also iyasiza umuntu ogulayo, if mhlawumbe uhlushwa i-TB, uyayibona leyo nto le, iyakwazi ukuthi ikusize nasemaphashini, and also nama-asthma iyakwazi ukuthi ikuvulele, incedise ukuvuleka kwamaphaphu, ngoba i-asthma igcina yenziwa ukuthi amaphaphu wakho awasakhoni ukusebenza kahle, avaleke, awasakhoni ukuthi asebenze kahle. And then kanjalo noma umuntu ephethwe umkhuhlane, mangaphethwe umkhuhlane, mawuphuza yona, umkhuhlane wakho awubi strong, uba light, and then usheshe uphele futhi. And also mangabe uhlushwa izinso, and then iyakwazi ukunceda for ukuklina izinso, iyakwazi ukunceda ukuklina even isibindi, iyakwazi ukuthi ikline lapho. So ziyasiza kanjalo ke. Singaqhubeka baba. Okay, i-Forever Freedom. I-Forever Freedom, yes, yabona ke le i-freedom lena isiza kakhulu kubantu abadlala i-sports. Ngani? Ngoba inceda amathambo, inceda kumkantsha, iyanceda emsipheni, and iyamsiza umuntu odlala i-sports, iyakwazi ukuthi imncede. And kanjalo umuntu oze washaywa wafuhla ngokuthi oshaywe i-stroke, and then iyakwazi ukuthi ilule leyo mthambo leyo ebekade istakile. And also nomuntu oze wakhona ukuthi abe ku-operation, iyamsiza kanjalo. And umuntu oze waba i-gout konje ngesizulu yini? Okay, umuntu oze waba one-gout, uyakhona ukuthi imsize nayo lapho, ipholisa naleso silonda leso, and also iyenza ukuthi igazi ligijime kahle. Yes, noma ngabe ulimele, lapho ulimele khona, ngisho yazi uma uzowalimala kusuke kumile igazi lapho, and then iyakwazi ukuthi yona idudule leyo nto leyo, lelo gazi lelo belimile lapho ulimele khona, iyakwazi ukuthi lidudule, likwazi ukuthi libuyele isheshe uphole, lizokwazi igazi ukuthi licirculate kahle. Yes, icabanga ukuthi i-right baba, kanjalo ke, ngiyabonga. Okay, sesingena itiya lethu, singena kuyi-Blossom Herbal Tea. Itiya lethu ke okay, refresher, yeah, liya-refresher, itiya lethu liya-refresher kahle likusiza ukuthi yeah, asibambe sithi uku-refresh, iya-refresher, li-caffeine free ke, adinayo i-caffeine at all. And also itiya lethu liyakusiza kwi-stress, mangabe ucabanga kakhulu, awukhona ukulala ebusuku, uyahlala wena, kuze uthole ukuthi kunabantu abathi bona balala boma 2 hours, athi umuntu ngiyahlala mina kuze kushaya bo-2 ekuseni ngibhekile ubuthongo obungafiki. Nali tiya ke, leli tiya liyasiza ukuthi likwenza ukuthi umzimba wakho urelaxe, and then imthambo yakho, ama-muscles wakho a-relaxe, ukhone ukuthi ulale, liyakusiza lapho. And also ke uyakwazi ke ukuthi ulisebenzise kuphi, li-drain amanzi emzimbeni. If inyawo zakho ziyavuvukala, and then umzimba wakho uzothi usidudla, kanti ufane nami nkosi yami, uthi usidudla kanti unenkinga, ugcwele amanzi emzimbeni. So liyasiza ke ukudraina amanzi emzimbeni, uhlushwa inyawo zakho, zihlala inyawo zakho zivuvukele, and then lezi liyadraina amanzi la kugcwele emzimbeni. And also liyaklina nasephalamende, abantu besifazane liyaklina iphalamende lakho, lihlala liklini, because sesibelethwe lidraina wonke amanzi akho
akhona angesiwo right emzimbeni liyawakhiphelela liyachithela ngaphandle, so umzimba wakho uzohlala active, uhlala umzimba wakho ufresh. And also liyasiza noma ngabe uyabona ukuthi ngizothini isisu sakho awuyikahle, even nakhona noma awuyikahle ku-number 2 iyakusiza ke ukuthi ukudla kwakho lokudla okudlayo kudigesteke kahle, kugayeke kahle, yes kugayeke kahle, and then kuzokwazi ukuthi kuphume uma ngabe kufika isikhathi sokuthi kuphumele ngaphandle. And also i-T-Bex lethu ngusidumo, uyakwazi ukumbeka laphaya, uma usuqedile ukuliphuza uyalibeka, and then mase uzokuthi ngelilanga mhlawumbe uyezwa izinyawo zami ukuthi ziyashisa abantu ngaphansi or zikhathele, uyezwa ukuthi ubuye emsebenzini usebenze kakhulu ukhathele, uyakwazi ukuthatha leyo T-Bex uyifake emanzini awo ashisayo, uthobe inyawo zakho ngalo. Hayi, uyabona ukuthi le T-Bex lenza imisebenzi omningi kumuntu, aliphuzwa nje kuphela, and then alahlwa futhi, uyakwazi ukulisebenzisa lapho. Uma uqeda lapho inyawo zakho zizobe zipholile, uphumulile kahle, wena uyalala ebusuku, liyakulalisa, ngine guarantee yakhona, liyakulalisa. Umuntu ohlupha okay, sesindlulile, sesiya ku-2 gel. Asiye ku-2 gel baba, sengibona sewundlulile. And then i-2 gel yethu ke, yes, very very good i-tooth gel yethu. I-tooth gel yethu okokuqala nje siyakwazi ukuthi siyidle, siyakwazi ukuyidla yona okokuqala lokho. And then kahle kahle i-tooth gel yethu uyakwazi ukuthi amazinyo wakho mangabe uhlushwa ngama-gums, and then mhlamba ayableeda amazinyo wakho, aphuma igazi, amazinyo wakho, insini zakho zihlala zivuvukala, insini zakho zihlala njalo mawuthi uyaluma wena sekuphuma igazi khona lapho. And then uma usebenzisa le tooth gel yase Forever konke kuyastopa lokho. And then i-tooth gel yethu uyakwazi ukuthi mangabe umlomo mhlambe une-morning smell, kunale morning smell ebakhona, so uma ngabe usebenzisa yona ngoba uyayidla ibulala iy'londa ngaphakathi, uyakwazi ukuthi uma udle yona and then ekuseni mawuvuka umlomo wakho uba kahle. And also umuntu osmokayo iyawaklina amazinyo abe clean, nangaphandle kokuthi uyabhema, nje amazinyo wakho nje uma usebenzisa le tooth gel aba bright amazinyo wakho, yes. And also uma ngabe uze wakhatheka, if mhlambe uze waba nesilonda wakhatheka, uyakwazi ukuyithatha le uyigcobise khona. Uyakwazi futhi ukuthi if mhlambe unama ulcers, ngizothini, i-mouth ulcers, uyakwazi ukuthi usebenzise yona, iyakunceda. And then also if umntwana mhlawumbe uyasha or uyapheka wena lapho ipapa liyajampa liyakushisa laphaya, yekela bomaqanda, yekela boma-sunlight, thatha yona i-tooth gel yakho uthi thwape, and then izoba right khona lapho. And then umlomo wakho futhi uhlala unuka kamnandi isikhathi eside, awunakuthi wena uba fresh uba uqeda ukucupha kuseni nge-Colgate, after that umlomo wakho awusabi mnandi mase sekusemini. So le uhlala ufresh umlomo wakho, uhlala u-right. Ngiyabonga. Baba, thank you. Siyabonga kakhulu Mkhaya. Wow. Nayayishaya product Mkhaya, well done. Thank you so much. So sibonge kakhulu Mkhaya fikile ukuthi asichazele ngeproduct ukuthi isebenza kanjani. Ama-product wethu maningi, so ungakhathazeki mawungena ebhizinisini, sizokufundisa, sikunikeza ama-notes achazela ukuthi each product isebenza kanjani. Nama-alu drinks, nawe nutrition, personal care, skin care, weight management, and beauty products. So it's a huge range. Loyo naloyo uzoyithola i-product efanele lokho afuna ukukulungisa. Ama-alu juice yazi health products, nutritional supplements, nama-drinks asiza umzimba,
kuma-challenges wonke angabhekana nomzimba. Kanti sinawo la personal care wokugeza nokugqobisa, kanti sinawo ukunakekela isikhumba ukuthi sibe sihle sibe bushelelezi. Kubantu abafuna ukuncipha or ukugain weight, sinawo futhi ama-product anjalo siwabiza ama-weight management product. Kanti sibe nalawa a-nutritious ngendlela esimangaliso wama-bees la buya laphana ejwini ley'nyosi. Sinama-product impela amaningi amahle ngendlela esimanga. So siyenza kanjani imali kwa-Forever? We have 3 areas of income: ngokuthengisa i-product, ngokuthi wakhe i-team, nokuthi udevelope ama-business builders ebhizinisini. So ekuthengiseni uceda ukusichazela ufikile ukuthi na i-product yethu isebenza kanjani. From le presentation yakhe ngiyakholwa kunalana uzibone khona ukuthi hayi cha leya ngayisebenzisa, umama angasizwa ileya, u-anti angasizwa ileya, i-colleague yami emsebenzini angasizwa ileya, and then umkhulu yena angasiza ileya, ugogo angasiza ileya. So usewubonile ukuthi ngempela i-product ingasiza wena, isize nabantu bonke usondelane nabo. So yenye area ongayenza imali ngayo leyo, ngo-introduce labantu kule product yaka-Forever bazoyithenga kuwena, then wena uyenza inzuzo kuleyo process, uzobe uqalile uyenza imali. Kanti kulaba ufuna ukubasiza nokuthi bayenze imali, uyababonisa ukuthi ngene ebhizinisini uzodla i-product uphile, ubuye uyidayise uzenzele imali. Kulaba base bangenile ebhizinisini uzosebenza nabo ubone ukuthi lona amaphupho wakhe makhulu kakhulu, then usebenze naye umbonise ukuthi asebenze ufike kwa-manager. You will become a business developer. As a business developer uhola kanconyana kakhulu kudlula wonke umuntu ebhizinisini, and ungayikhulisa indlondlobale ngale ndlela uthanda ngayo, on create your dream income. Kusho ukuthi ukhona ukuyakha uholo lephupho lakho, imali ufuna uphupha ukuthi mangingahola le impilo yami ngashintsha kushintsha, ngikone nokufanda mhlambe amanye ama-investment engifuna ukwayenza empilweni yami. So uyakhona ukufinyelela lapho mawuse uyi-business developer okungama-managers ebhizinisini laka-Forever. Ukungena ke ubhalisa ifomu yothenga isitoko sakho sibiza i-Statogenic Combo, ongasithenga ungene ngaso ebhizinisini. Uthola lama-product is a top 10 selling products yiwahamba phambili ngokudayisa. Bayenzele ukuthi umuntu ojoyinayo asasemusha noma angakakwazi ukuchaza but abe aphethe ama-product ukuthi abantu bawabona, abuningi babantu bawazi and bazi nokuthi agude kangakanani. So akusadingi ukuthi azachaze, bazoba basebawa-order ke aqale lapho ukudayisa, ayenza imali noma angakayiqondi lento yakhe, angakakhona ukuyichaza i-product. Size sinamabhek a-transparent, sithi thwala i-product yakho kwalamabhek a-transparent yokuthi umuntu uyabona ukuthi kunani la ngaphakathi. Sibiza ama-transparent bag ukuze noma usaba noku-approach abantu, as long as uphathele le bag yakho uzahambela la uyakhona, abantu bazohamba bakuvimba indlela yonke, or usempembini ubeka la phambi kwakho le bag yakho, wena uqhubeke nengxoxo lokho nikwenzayo. Bakhona bazoza kuwe bathi hawu uyayiphatha lento, then bafaka ama-order bathenge. Kanjalo uyakukhuthaza, ekugcineni uzoba sokhona nokuyichaza, ukhona nokukhuluma nabantu ngayo. So uzoqala uyenza imali suka phansi, ufaka investment encanyana nje ye-7,110 uthole lama-product, wawadayisa wonke ngoba uzowadayisa ngesizo lethu anyway. So uzowadayisa vele, imali yakho ibuya yonke. So kusho ukuthi ukujoyina kumahhala, because uthenga isitoko osidayisayo, ile mali ongene ngayo ibuye futhi kuwe iphelele njengoba injalo. So awukhokhanga lutho ukujoyina, 35% discount kule sitoko sokujoyina, but kusuka lapho uya phambili usewuthola 30% discount njengo-assistant supervisor. Kubuya nesmile ngempela, uzoba ube lo muntu ojabulile, ophilile emzimbeni, ophile nasephakethini. So kungakho usibona simoyizela kangaka, injabula ebuye ekujuleni kwenhliziyo etholakala kule business. Impilo zabantu ziyashintsha, abantu amehlo asavulekile. Uyabona ama-box lapho sino Diamond Thembeka noSangoni lapho, uyabona siphethe ama-box yama-downline wabo aqeda ukujoyina nje. So abantu bayibonile ibhizinisi, abantu bayibonile impilo kwa-Forever, abantu bayajoyina. So nawe silandele ujoyine, uzoshintsha impilo yakho, udle i-product yaka-Forever, uzophila emzimbeni,
uyidayise uyenza inzuzo uyenza imali lapho wakhe ne-team ke usiza abanye baphile emzimbeni abazenzela imali and inkomelo emihle kakhulu yokwakha i-team. And then sisebenzisa i-point system esibiza ukuthi our internal currency, usho ukuthi yiyo indlela esiyisebenzisayo yoku-exchange ke njengemali kwa-Forever ama-case credit. So ngoba i-Forever operate kumazwe awu-140 emhlabeni jikelele, la kusebenziswa imali ezihlukahlukene nangamandla ziyahluka. I-Forever yenza ukuthi i-product ne-product ibe naloko sikubiza ukuthi i-case credit value, ukuthi imsebenzi wakho uqale ngokuthi i-team yakho wena ne-team yakho nithenga ama-product angakanani. So isikalo sifane kumuntu othenga ngedola, othenga ngerandi, ngepounds, ngosheleni, ngolilangeni or ngepula, kungakhathalezekile ukuthi uthenge ngani, ungaba yiweni whatever i-currency athenga ngayo. Kodwa ngoba uthenga i-aloe vera gel lesigubhu lesi siyafana ngama-point waso, singakhathalezekile ukuthi omunye usithenge ngo-200 rand, omunye usithenge ngo-$12. So kufane nje. So kuba lula ukukala umsebenzi nokuqonda mawune-team esabalala umhlaba wonke. So mawudayisa isigubhu esisodwa se-aloe vera gel kulesi umkhaya akhulume ngaso, sikunikeza inzuzo ye-168 rand ibhodlela lelodwa le-aloe vera gel. Kusho ukuthi mawungathengisa abe mabili lamabhodlela uyenze 336 rand. So wayenza umkhubo wokuthengisa amabhodlela amabili nje, uyasebenza wenza ibhizinisi laka-Forever part-time, uthengisela amabhodlela amabili wena ngosuku, insuku ezinhlanu evikini, Monday to Friday, uzoyenza 1,684 rand wenzuzo ngeviki. Abaningi 1,600 ingamthelela ipetrol eviki lonke, abanye angathenga negrosa yeviki lonke nge-1,600. And wayenza lo mkhuba wakho uthengisa igubhu ezimbili ngosuku, insuku ezinhlanu evikini, izoyenza ukuthi ngenyanga uyenza u-6,700. Wazi bakhona abavuka ekuseni baye Checkers bayoshaya ithini laphana ahole u-5,000 rand. Kusho wena ngale yakho ye-part time usohola abantu abasebenza ku-retail abanye babo. So ngokufaka umuntu ngale box ongene ngalo bakubhadala 1,623 rand kungakapheli insuku eziwu-10. Then futhi njengoba uthengise amabhodlela awu-40 ngokuthengisa amabhodlela amabili ngosuku 5 days a week, short inyanga mayiphela kuthengise igubhu eziwu-40. Lawo mapoint owathole ngale igubhu eziwu-40 ngoba usithengile kuba u-4.08 cc's. So mawuyenze any points ezindlula 4 enyangeni, mawuyi-assistant supervisor bakubhadala enye ibonus abayibiza i-boost bonus ye-5%, engaba u-1,300 rand mawu u-assistant supervisor. Lokho kusho ukuthi ke enyangeni yakho yokuqala nje ungathola ku-part-time job yakho yaka-Forever u-9,662 rand. Yebo kwabanye akusiyimali eningi, kwabanye ngayenza umehluko omkhulu ngoba usuke esasebenza. Noma sithi noma ungayifuni uyazi ungabhadalela ubond wecishe $1 million rand, lese uthenga i-townhouse, uthi ngizothengisa ley'gubhu ezimbili ngeviki, ngosuku ngeviki ngithengise iy'gubhu eziwu-10, kuze kuthi inyanga mayiphela ngi-introduce recruite nomuntu oyi-1 enyangeni, inyanga iphela ngizitholele u-10,000 wami o-extra, usibhadalele le townhouse yakho ye-1 million rand ngoba uyidingi, and ufake nomqhashi laphana kuyo naye ukubhadala i-rent, nawe ufake u-10,000, uzoyibhadala mhlampe ngabo 7 years or 6 years instead of 20 years. And yenye manje usocreate another source of income, usoziyenzele ibhizinisana futhi elinye laseceleni lokuthi nalo lifake imali futhi ekhikhini lakho. So abanye ingayenza umehluko afundisa ingane ngayo. Kodwa ke waze wangena assistant supervisor, ungayikhulisa uyenze into ofuna ukuyenza yona, ungayikhulisa uhole imali ephupho lakho, kungakhathalekile ukuthi na ingakanani, kuya ngokuthi wena uphupha kangakanani nokuthi uzimisele kangakanani kusebenzela lokho okufisayo. So ngokuhlanganisa nje amaphuzu abe u10 enyangeni eyodwa,
sithi mawungangena nje urecruit abantu abahlanu bangene bathengele la box ojoyine ngalo nawe i10 point leyo oyithole nje ngokufaka abantu izokususa kwa-assistant supervisor uye kwa-supervisor usupervisor bewuyenza u-30% profit and then mawujoyinisa uthola 25% yokujoyinisa and then mawenza i-4cc uthole ne-5% e-boost bonus but mawusupervisor leya profit iyakhula ithi 38% and then leya recruiting bonus isafana sazoba 1,623 rand ayishintshi leyo yokujoyinisa then kodwa phezu kwemali abakuholele yona ngokuthi ujoyinise umuntu basazokukhokhela u8% nge15 zenyanga elandelayo mawusupervisor kanti abantu bakho abasethimini yakho bama assistant supervisor mabayile bayostoka bona iforever isazokubonga wena ngo3%. So kungakho nyana unga-average between 10 to 15,000 rand mawusupervisor impela ekhuthele esebenzayo ungakhona kuhola kanjalo kuya ngokusebenza kwakho. It's not automatic, kuya ngokuthi wena neteam yakho usebenza kangakanani. Mawungahlanganisa 60 cash credit nge2 months mhlawumbe nenze 31 months ngokusiza abantu abathathu bebe supervisor eteamini yakho umuntu ngamunye eze 10 points so njengoba u3 u30 mani ngaphinda futhi enyangeni yesibili kusho nenze 60 kule 2 months uzoba u-assistant manager. U-assistant manager yena ke uyenza izuzu ye43%. Uyenza 43% makadayisa ama-product yokujoyinisa iyafana kanti usahola ne13% ngokufaka abantu laba labantu abaholele bo25% usazothola boma13% futhi nge15 zenyanga elandelayo kanti basazombhadala u5% ngokuthi ikampani yaka-Forever idayisele o-supervisor bakhe eteamini and then imbhadala u8% ngokudayisela ama-assistant supervisor. Kungako abo-manager abo-assistant manager nje abayenza boma-40 case credit or 40 points ngenyanga bayithola bayenza laphana boma-18,000-19,000 kuya kubo-20,000 rand ngenyanga kuya ngokuthi wena ukhuthele kangakanani usebenza kangakanani neteam yakho. Ngokuhlanganisa nje u120 points nge2 months or 150 nge4 months unama-option amabili yokuthi ufinyelele in-level ka-manager. Wonke ama-level bakunikeza i-option e1 but leya ka-manager bakunikeza i2 ukuthi wahlula u120 zama ukuhlanganisa i150 kungakapheli or ngenyanga eziwu4 kuphela or ngaphansi kwalokho. Wangena kwa-manager uyenza profit inzuzo yakho is 48%. La imali lele khona uyabona namabonus wakho awu6 wonke mawaphelele uyi-manager and futhi manje uthola ilona ukuvuleleka ukuparticipate or usebenzela ukuqualifya yonke ama-incentives akhona kuleli business. Kungakho abo-manager nje aba-average abo-60 case credit ngenyanga uyakhona ku-average abo-40,000 ngenyanga kube ibonus lakhe kubo-40,000 plus and uyakhona ukufika kwa-manager ufundile uyakhona ukufika kwa-manager ungafundanga and ma uyi-manager bakwethu uyenza u48% wakho we-profit ngokusiza omunye umuntu ojoyine ngaphansi kwakho abe yi-manager. Lapho-ke ma wena uyi-manager uyenza bo-60 points angithi uziholela bo-40,000 ma ungasiza omunye naye abe yi-manager azohola libo-40,000 njengawe ngoku-average abo-60 case credit ngenyanga. Lokho kungayenza ukuthi inkampani ibonge wena ngo6% ngokuthi usize lo muntu ahole 40,000 wena ke yona ikampani ke ikubonge ngobo-18,000 lapho. Uyabona ukuthi ngokusiza omunye umuntu nje ahole 40,000 ikampani kubonga wena ngo-18,000 every month lo muntu wakho ahola i40 ayenze 60 case credit naye wakhona ukusiza wakho umuntu angene kwa-manager nawe basezokunqiphezela ngo3%. Lo manager wenu wesibili second generation mangayenza u60 case credit kusho uhola 40,000 naye if uyenza labo u60 case credit. Lokho kuzoyenza ukuthi wena uthole lapho ke bakunikeze laphana kuma 9,000 rand. Lo 3% wakho ngaba u9,000. Kanti
naye wakhona ukuba neyakhe imanager bathi u-third generation lapho lo kuwe naye manimfundise kahle le business ayenza ngaphezu kwa-60k credit ngenyanga kusho ukuthi uzobe ehola 40,000 lokho kuzoyenza ukuthi wena kulo third generation bakubonge ngabo 6,000 khona lapho ma ungahlanganisa labo percentage bangale kwa-35,000 ongabathola ngokuzala omanager ethimini yakho. Leli iline e1 sibiza ukuthi umlenze owodwa uvumelekile kwakha imilenze ibe miningi and umlenze nomlenze onabo manager abayenza just 60k straight ungakunikeza 35,000. Imagine if unama imilenze emibili kuzoba nama 35,000 times 2 angesho mangaba uzoba no senior manager ku position yakho kanti ngokuba ne5 yawo ungaba u-soaring manager ungaba nabo 35,000 times 5 njalo wena ngenyanga mabayi uba abayi9 uba usafaya ungaba lama 35,000 times 9 so ungaba diamond savaya ngo17 yalama line ungaba udiamond ngo25 yalama line mawubona abantu ba celebrate ku social media bahola boma 6 figure income abanye bathi multiple 6 figure income akusingane kwani lezi iqiniso ngempela ozolibona mawungasebenza ngokuyikhandla nokuzimisela ebusiness lakho la forever kungakho ubona abantu baphila impilo zamaphupho wabo bahamba umhlaba bashayela imoto zamaphupho wabo bahlala emzini amaphupho wabo kingenxa lezimali ngokusebenza ngokuyikhandla and futhi bayakhona ukukhokhelela imoto sinale incentive ofinyelela kuyo ukuphela mawuyimanager ebizwa ukuthi forever to drive ngokuthi uyenze nje amaphuzu awu50 inyanga eyodwa uthi 100 enyangeni yesibili 150 enyangeni yesithathu uqualify level 1 bazokubhadala u7,000 njalo ngenyanga baba wena usebenzile neteam yakho ningaphezulu kwa150 cc's so lo 7,000 mawubhadala njalo ngenyanga for 3 years mawuqualify level 2 babhadala u10,500 ulevel 3 bazokubhadala u14,000 every month for 3 years phezulu koholo lakho bakubhadala kuya ngokusebenza kwakho banenezele ngaphezulu babafake lo 14,000 kungakubona abantu bashayela imoto eziphambili kanje kwa forever kungenxa yalama incentive babhadalela uforever ke le imoto zabo ngokusebenza kwabo ngokuyikhandla kwabo so kanti abanye abathenga imoto basebenzisa le mali ukuthi bazakhele amanye amathuba okuyenza imali njenge ngomndeni wakaMachethe bona bahlanganise imali yabo bayayisave ku account ibe yilamsam bahambe bathenge ibusiness thizeni so banama plus nje amabili manje elinye lise eloneni eNiger alikaqali ukusebenza lelo farm or lelo plus leli lila eBoksburg bayalima kulona besikhona nje ngolesithathu ya last week ngolesithathu today Wednesday last week sindlule khona lapha ensimini bekasimemile wasibona ku success day kulela viki ati hey niphuthume nize ensimini nizokha ispinach sigcwele yonke indawo sindlule khona kule viki yithi laba ngolesithathu masuka le ku radio station bese eKasife FM ngolesithathu abanye nisizwile radioini sino Diamond Thembeka sihlanganisele silapha ne radioini masuka khona ke siyesandlula ngakhona ensimini inkulu ngendlela esimanga manje just ngibona iportion eyodwa yayo samthole abhezi laphana atshalana nekhabishi athi hey kumele ngitshale amakhabishi lana awu angisakhumbula ukuthi uthe million na yamakhabishi 1 million yamakhabishi 500,000 or half a million yamakhabishi bayacounta ukuthi sitshale izitshalo ezingaki sithengisa ngemalini and then kuphume emalini wow imnandi ifarming so umama uRoseline yena ke uthe makasebenza ekhanda imali la forever yena wa-investor wazakhela a 25 room guest house so yabona ukuthi from uforever wakho ungayenza imali la ukhona ukuyo investor kwamanye amabusiness asephupheni lakho so ukhona ukuzenzela imali ngendlela ehlukahlukene so lana becelebrate usoaring manager kanti umama Roseline yena beka celebrate ubusafaya
ilevel engaphezulu kwale yakaSorini. Umama oyithandele kuMercedes ke kushayelwa kuMercedes Benz kwakhe lifestyle yakwa Forever makaqualify nama incentive ushintshana nabo Mercedes Benz. So nawe ungazakhela iphupho lakho ngale business. Akunandaba ukuthi ungakani nawe ama-2000 nabashayela imoto zamaphupho wabo ngawo lama incentive yo Forever to Drive. Futhi bona njengoba begude ku social media bathe babona sibhayisa ngo-2022 ngesikhathi sama lockdown sizama ukufunda ukusebenzisa i-social media kwakha le business. Babona ukuthi hawu kanti lento ingayenzeka ku-social media ilaba ngene ngobuningi khona. Basijoyina ngobuningi bafika abayishaya bayiphakisa phambili phezulu ibhizinisi ba-achieve into eziningi ngesikhatshana esincane ngolwazi labo le-social media nabaphila impilo zamaphupho wabo. Ekumnandi bakwethu abanye basafunda kule slide lesi engibonisa sona, abanye basase ema-university kodwa bayenza le business part-time bahola kuma-20,000-30,000 ngenyanga extra cash kodwa asesikolweni afunda. Abanye base bayayibhadalela nesesikolweni kuma-tertiary education wabo. Kwinhlanhla kakhulu le business leyisimanga sebusiness bakwethu-ke kunaloko sikubiza ukuthi i-chairman's bonus enye incentive lena. Mawusebenze kahle ngokuyikhandla uyimanager wasiza ama-manager wakho ngandlela thizeni wasiza abantu bayenza imali ethimini yakho, inkampani yakuncephezela futhi ngokuthi ukuhlephulele kancane kwizuzu eyenzwe yinkampani ekupheleni konyaka. So ila kuparticipate khona ama-manager asebenza kahle kakhulu ezingeni eliphezulu. Bona lo mama lona walapha leSoshanguve kodwa usohlala the Orchard ePitori kodwa usuka lapha leSoshanguve uphethe usheke lana le-1.1 million. Umkomelo wakho ukusebenza kahle ngo-2018. Ngifuna nibheke niqaphele okunye nakho abantu abajoyine ngaphansi kwakhe ngoba abanye abantu bayabacabanga ukuthi uForever upush. Asibheka abantu abajoyine ngaphansi kwakhe ukuthi bona babuya namalini yena makathole u-1,000,000 bona bayitholela u-9.2 million. So mayiseyinje upush ukuphi ngoba laba abajoyine ngaphansi kumama lothi uthola i-1,000,000 bona bathola i-9 million. iForever ikuncephezela kuya ngokuyikhandla kwakho. Mawukhuthele wakhona kuhola imali undlule labantu abakufundise le business abakufakile bakufundisa babuya bakulekelela ibhizinisi lakho. Ungakhona ukuthi ukhule undlondlobale uze uyenze imali endlulane yabo u-achieve nezinto bona bangakaze bayi-achieve kwa-Forever. Uncephezela kuya ngokuyikhandla kwakho nokusebenza kwakho ebhizinisini lakho. Ungakhathazeki ungacabangi ukuthi uzosebenzela umuntu ojoyina kuye. Bakwethu kunamathuba okuhamba umhlaba njengoba ngishilo mangiqala. Lena yenye siyithanda kakhulu nenkosikazi wami. Forever ke njalo nge-April iba ne-global rally eyihosta endaweni ezweni thizeni emhlabeni jikelele. So bonke abaqualifyayo all over the world izobabhadalela, ibabhukela amahhotela, ibabhadalele indiza, ibabhadalele ukudla, ibabhadalele entertainment bayise kulelo zwe. Ibe banikeze nespend money kodwa ibhadele konke. Lonyaka le trip bese Paris eFrance. Kulonyaka ozayo iya eDubai ngo-2026. Yimi nenkosikazi lana ithobe zethu ngo-2017 sise-Dubai. Sahambe ngaye lo Forever. Iyaphindela ibuyele eDubai. Saya eDubai kabili and manje kulonyaka ozayo kusho ukuthi sizoba sibuyela kwisithathu eDubai. So i-lifestyle la ekhaya mawusebenza ngokuyikhandla. Bakwethu-ke ngo-October sinenye sibiza Eagle Manager Retreat ke yona beyisePhuket eThailand manje ngo-September ekupheleni kweSeptember ekuqaleni ko-October. Then kulonyaka ozayo bazala kuthina eSouth Africa laphana eSun City. Bakwethu ungasali iseyifike la ekhaya sebenza ngokuyikhandla uyojoyina abanye abasebenza ngokuyikhandla emhlabeni jikelele, the top performing leaders from all over the world. Abantu abasezingeni eliphezulu ngokuyenza uForever emazweni ahlukahlukene all over the world bazoba bala ekhaya lapha neSunset. So now uzophakathi kwabo ufunda from the best, ufunda from multi-millionaires, ufunda from abantu abazale ama-multi-millionaires emathimini wabo. Bakwethu leli
ithuba elimvela kancane ongafuni lokuphuthele kumele ngempela uzame ngakho konke ukuthi nawe uqualify. So yimi nalo nkosikazi sihamba umhlaba kafushane sengiphetha presentation yethu yimi lapho ngise Dubai bese la ekhaya OR Tambo besibuya eDubai besiflya Emirates. So they fly you in the best airline abakufake kuma fly by night nyana yama indies ezinamaphela cha la inkosikazi useMombasa eKenya besise Kenya lapho sitravela umhlaba lana ke thathe ithombe kuma airport ahlukahlukene emhlabeni jikelele uyabona ukuthi le top left lapha phezulu kuseChangi airport iseSingapore leyo and then lana ephezulu phakathi ibiza imiddle top middle iDubai mase Dubai ke I think the first time say Dubai angisakhumbula 2017 then I'm sure 2018 kwesibili masibuyele eDubai and then la ubona la ku orange khona besise Madrid Spain la sifaka ama tracksuit pink besise Frankfurt eGermany lana sifaka ama t-shirt white se Athens Greece la sifaka ama t-shirt blue se Heathrow eLondon laphana kula Queen England and then la sidlala khona phambi kwendiza besise Kigali eRwanda la sifaka ama tracksuit amnyama besise Atlanta eGeorgia kula seAmerica la ngifaka khona isigqoko sama Mexican besise Mexico ke lapho endaweni ebizwa eCancun yama airport la sithatha izithombe ema airport sisendawo sisivakashela amazwe amaningi kakhulu laba sila ekhaya eThekwini la sila ekhaya managers conference every February basiletha kule resort inhle ngendlela esimangaliso lapha eDrakensberg bakwethu ungabhuteli ngena kwa manager uke uyolala lapha emashidini amhlophe uke uphuphe ngesingisi man uke utafotofozwe laphana uphile isoft life kancanyana ngoba iyatholakala lethuba la kwa forever la seNice eFrance sihamba italadweni zakhona kwalapha ngaseNice eFrance kushe south of France lana la mese eRwanda la le group besihamba nayo masise Germany sonke sibuye eMzansi eSouth Africa sikhokhelelwe yiForever sibona ukuthi sijabule kanjani kulesithombe labe sise Rome ngale kulika Julius Caesar eItaly lapha phezulu lana lapha besise Vatican City lapha ekhaya elikhulu lamaRoma lenkonzo yamaRoma lana besise America ke eArizona eAmerica ke siye kaningana ngoba icompany yethu ibuye eAmerica la besise California I think besiqala kuye eAmerica kule ithombe lezi besaqala nga kuye eAmerica for the first time la besise America ngiyakhumbula lebe kuyi 2015 then lena ke besise California siye Dallas and then lana bese Dallas sindisi sizogibela indiza se airport eShisa eLondon eEngland la idolobha lakhona lase Dallas ke lelo ke nabanye bala ekhaya eSouth Africa babuya la Pitori labelungu esinabo lapho then lana besise Reno eNevada khona eAmerica lapho seSingapore lapho sihlala khona kule Marina Bay Sands lema build amathathu ineskepe phezulu la leskepe nyana phezulu kwalama build ile swimming pool iyo iswimming pool ephezulu ngendlela esimanga emhlabeni jikelele enkulu kudlula wonke ama swimming pool aphezulu kungakho every top celebrity yase Hollywood mawunga-check ama-bucket list abaningi nababo bane Marina Bay Sands bathi bafuna ukuhlala kule hotel before badlule emhlabeni bayibiza i-bucket list so yaminye amaphupho wabo mina nonkosikazi sesayiphila ngenxa ye-business laka Forever Living Products so lana ke sise Mexico bona ubuhle behotela besihlala kuyona bakwethu yiyo i-lifestyle ke iForever ekubizela kuyona lena la ihotela lase Costa Navarino bibiza the Western Resort kunama room anama private swimming pool bengicala kulibona ihotela enjani nama private swimming pool linama communal swimming pool amakhulu la ungayo socialize khona kune beach khona la uhamba 2 minutes from eroomini yakho uzihambela ngeenyawo zakho 2 minutes use beach kuhle emhlabeni bakwethu la kusezulwini
uNkulunkulu usibusise ngaleyo ndlela. La kuseMonaco izwenyana elincane liphakathi kwaseFrance nase-Italy, liphetshe phezu kwentaba. It's very, very small country, bayibiza iMonaco. Idolobha lakhona balibiza Monte Carlo, kodwa leyo Monte Carlo iphelele, yizwe liphelele. Idolobha kodwa yizwe liphelele. Kuhlala abantu abarich ngendlela esimanga. Lana ilama se-Dubai, lana besicruiser. Bakwethu yiyo ke le business laka Forever elisinikeza lempilo esikholela ukuthi nani noma kanjani malithandile thinta lo muntu okumemile uzokubonisa indlela yokuthi kungena kanjani kule business, liqala kanjani le business, lakha kanjani. Ungathuki mawungenile uzotrainwa ubonise ukuthi lenzwa kanjani, and futhi sizokucoacha sikuqeqesha ukuthi liyenzwa kanjani. Silibambisana nawe uze uphumelele, nawe ukhona ukufunda ukubambisana nabanye. Dibuhle bebusiness lethu ke bakwethu. So thinta lo muntu okumemile uzokubonisa ukuthi aphendule futhi okunye imibuzo. Mhlawumbe mawunembuzo uzokuthola ukuthi le yonke le mibuzo iphenduleke. Mawufuna ukuthi bakuthumelele ilink, ufuna ukujoyina online, bakakuthumelela ilink ujoyine manje online. Mawufuna ukugcwalisa ifomu bangakunikeza ifomu ugcwalisa ifomu. Une-option amabili yokugcwalisa ifomu, une-option yokuthi nje uzijoyinele online ngaphandle kokugcwalisa ifomu, and then u-attach those documents, uthenge ikhombo yakho, hayi uqale ke kulungiswe impilo ishintshe. Siyabonga kakhulu bakwethu. Ngiyakholwa ukuthi impilo yenu ngeke iphinde ifane futhi after usewubone lethuba, ngoba ngiyazi ubuningi benu nizolithatha nilibambe ngezombili izandla. Noma kanjani impilo yenu ngeke iphinde futhi ifane. So siyabonga kakhulu. Good evening. Ngibonga uMkhaya engipresente naye, ngibonge nonke nijoyinile. Siyabonga kakhulu. Thabile, where you are welcome. Palesa, you made it. Ngithe mhlambe wena ngeke ujoyine tonight. Thank you so much for joining. Siyabonga kakhulu. Next time kumele silungise siyenze le team yethu iphelele kahle. Siyabonga kakhulu Mamskhodi, siyabonga. Thank you. Robert, siyabonga kakhulu Robert. Well done. Thank you. Good evening everybody.